So afa pela lo sisila le tua. Sisila le tua le tama, sisila le tua le alo, sisila fo i le tua le nganga pa ia. Le ala le tatou tali faitau. So le tali lata ama whaingofia tatou wami o le lei. Tatou tausi ana polo inga, tatou sa ili pea po le alo na finangalo. Ia o na whaonga ina leo tatou tangata e whalau te leina e finangalo le tua. I le laulangi, i le mea lo o tatou nopia i ai, i mea lo o tatou ngalulu e ai. So, o na fesidi la ia o le ale finangalo o le tua. Ia, e tofo whaal tangata ma lana tali, ma o le nafo i tali e whaalangolango i le siusi o manga o lo i e tangata. Ma whaalangolango fo i le taimi o le soifuanga o lo i ai. Wa ese le tali a le tangata o tala vou, ma laulau lo na soifua, lo maua lo na malosi. A ese le tali a le tangata ua sapale lao lo na soifua, ua maua i ngase o le tino ma le mafaufau. Ese lana tali i le fesili o le ale finangalo o le tua. Ia ape iei le winga o le finangalo o le tua, e iei lo na winga e whaafile muina se vevesi o lo o iai. E iei lo na winga na te whaasa o lo toina, ni atunga lunga, ni nono tanga. Iei le winga o le finangalo o le tua, it reduces pain and suffering. So, po whelava o iei se mea o lo o atunga lu e se isi, se mea o lo o tinga e se loto. Se mea o lo o mafatia e se isi. O le finangalo o le tua ia fofo le mea le nā. Finangalo o le tua ia whaaititia. Le polonga, le oi, le popongaina. O le finangalo nā o le tua. Na walua nei pomona. Nā lau na walu i pomona nei le tai au. Ona na whaatalo sanga mai la mātou tua oi. E fialu e wa aile to o lua o lo na uso. O lo na uso la o maliu. Na maliu msalo po le saa po le so nai. Ia ona sifuru tolu tau sanga o le tamalo o maliu la i le cancer. I le la o tutoe nei le fafine. Ia malala whanau. Ia a o le tua oi la mātou Manuel. E le santa avale. Ia saurola whanoi atina pe mawhai ona maua sana lifi malona tua whineanga i Pomona. E mea leo lo whai ia le mafutanga lato wainga. Ia na whatu leo tina io e wale. Ia ai mulmuliane. O a una Uber driver nei. Ia ona o walu lola ia. Ia mato wo alama ma Manuel ma Ines. Ia whai a mato tala fo i lungo le o walama. Share tu ai fo i ia le mea o iai. Ia whapena fo i ona whalongolongo i a tala. O wha umilala u tala ona e leise mea ngata mai ai lo la fia ina ua vaai le to lua o lo na uso i Manuel. Ia malon tu ngane a Ines. So o to inga ngā luenga whapena o lo o whai ai le tangata male leilo le fina ngalo le tua. Wa ana i ai le tua i nei ma whaise talo sanga le nei tua ngane o Manuel malona tua whafine o Ines. Se manue whapena le tali mai le tua. E whaititia lo la popole. E whamawhana whana i teimi o puapua ngā. Ma ufo se fesota inga mai la tō o lo tutoe. Ia, ma whaisin te talo. So, lo mela nana whaia nil tai au, vita. A o le telefo i o awa noa, opportunity se ma whaia i o na whaia o le ngaruenga lea, o le ala ngaruenga. Reduction of pain and suffering. Whaititia o le to'atunga, whaititia o le mawhatianga. Ia mai whaia tātou tanga. Ki ta vale, tu tangata i tutonu. Avesi nei pukofe,
avesi na fangu vai e fai fo ia tātou upu moli ia I malu I puenga nai techniques lava nai ma fai ona fai el tangata ia pomona mo I lātou le silafia masalope I tūlā le wawa mamau ma Long Beach ia wala tua fai ale talanoanga ia le mea la te tauna whaatufunga I nai tātou ia e fifia tele talanoa e te tauna amo le tātou sa tauro o le alal sa tauro le tangata e fifia talanoa o le whaalongolongo e whaalongo tua ia tau pomona ia na latu fuila ia o le ale sa tauro le tangata e fifia e lala mua I mea o le oa lala mua I mea o le nofo I tua o le avele no I nise whaini ala tūtala o le sa tauro na e te tau na amo e tangata na o le whaia o se mea le I whaia I la tō mua so la tuala nofo tu fafo ia whaila la tō talanoanga I la tō whaianga ngana e malamalama I la tō I na ua o lawa le taimi o le ato e malanga mai ai ia na wala au mai lolea watu whaisina kofe ia whailo leo na ia upua popoai ia ona whailo leo mātou tatalo ia mātou o mai e lolea so o le isi na whatufunanga o le tangata o le alii e nau ina ia whaia e ia le finangalo o le tua o le whatufunganga amo sa tauro whaise mea te le I whaia mua e amata lava lai le whaonga ina o lo lima ese po lo lima tau nga vale fufuru e o nifo pe a whai o lau masani o le whaonga o lo lima tau matau o le amo o sa tauro o le ai o sautala e whai pe a whape o lau amasani o le whai o lautala o le amo o le sa tauro o le a whape lava o lau masani o le piano ia whai se isi instrument ese mai a whape o lau masani o le whaali o lo manatu a tanu ia mea o lo popole ai o e ate o lava o le amo o le sa tauro o le mai o mena I whafo o whai sautala fauso manatu a whapela vai te popole I tala tangata la whai mai ia te oe o le amo o le sa tauro o le awal tue popole Fata ta ise si mea fau a whaila e oe ia mena na me lai te ana pise I whatau waa I le manatu ai le ai e tele ro lato sao I le whawhauina o lo mauri ina ia whatufunga ina a tili oe mo le finangalo o le tua ono le winga lava o tātou e whiamana oe e whai mea masani musu tele I tātou ini mea fau ia lo winga nao tangata mafu anga nai ala ina misi tātou le finangalo o le tua mafu anga nana ala ina wha sa tauro pōngi sae Israelu ia le nei tangata ia o nea wanoa whatalo whatua ia William Alebata o lo o Mafuta mai Alaska o to tele a tātou I Alaska vita o te nofo pēma o mawhau I le o whale ngor whawhine lea mai Alaska Sarah Palin lea na panga ma John McCain lea na Ronald Blestenimal Vice President ai longa ato se se fase la wafela fa tangata I Alaska a tau wherolo le numero tangata Samoa na wherolo whese tātou no uilunga I Alaska e whaila tātou ngana Samoa ilunga ia au te whie loa po le ala mafu anga le no tangata I Alaska a yelo manatu o yelo manuia I o what do you think Vita ele esina fasi tosi le nai o e pese yelo maua tātou I California ia talofa William lo mafuta mai foi ia fatatu ia faftai foi mo fautuanga le la ava ia IT po le al mafu anga le ona te motu atu ia tato fasalonga lo mafuta mai foi fini e tau vao
fia tau vau. Ia whaftai fia. Ia lo mafuta mai fo ia ratami fatilua. Ratami fatilua pe o le swafale te tawana o masani ai. E fo I fatilua. Ia e pese I o ratami. E te tawana o masani e whaftai mo le whaasoa lau sunga fo mai. E whaftai, ratami whaftai fo. So ole a whapela lo sisila le tua le tama, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. E te tau fuina sisila tato. Tau fuina mata I tu e tato, we have to pay attention. A whapea lo o ia I tato, a lo iafi o le nganga pa ia. O lo na winga e ia I tato, fu ile winga le nao le tua. I'll pay attention. E iei la tato moral obligation, let's say. E iei lo tato ai a tatau, e tatau ai o na tato sisila foi. Tato tangai foi, se tato vaai foi po ani mea o lo whaale tonu I le lalolangi. O na whaasa o lea. O wale vaai atu o la whaale tonu ai tu ua e alu. E o tau na whaalongo mai ele o nofo le leia o upu. Ia ale nau te o whaalongo atua o wha meise tala. Let me just say this. You have a moral obligation to correct me, to suggest something from your own reality. Le mele nate no foi. You have to speak your truth. Ai se alanga o lo ia oele nganga pa I o le tua. Na te wherua I mele lo ia file na iai le pentekoso I le amatanga I se awala whapitoa. Ia na e manava lava o le ea, o ke sene, ma e lo ia te oele ola. O le mafuanga na te tau e na whaisau tala. Tau e pay attention. Tau wai oro sisila le tua tau fuena e sisila. Wai atu lava se me alfo mai le, whai atu ai nofo lava, whaalongo mai lava. Ia. O na ola ia o le tosi I le winga lea o le tua. Lea na whamatalatala e le li I whamai e le te me asi mai ai e le tua le lalolangi. Whai e le tua le langi ma le langi ma me uma o iai. Ia o nasi asi mai lea. E le te me asi mai ai e le tua tātou ma whesidi mai ia. O hautou ngā ruenga o whai. O whea olo o mata I tū I nai e o tō me olo tutupu. E wat mafuanga nā te tawana whaisa tātou komeni le me leo lo tupu nei vita I le tātou tunu Black Lives Matter. E te tauna whaisa tātou komeni. E te tauna whaisa tātou komeni. E alala ona le whaisa tātou komeni. E lua mafuanga me mo mō tātou pala ai. Pala ai tātou. I mbelo lua le o lava la tātou pay attention. We're not paying attention. E le o lava la tātou tosi ai se ale me walai ona whapeaina le whaia le ngatala o George Floyd. A o tangata uli mai a tangata valeina leo. Ai se a. Tawan tātou whesilisili le history o tangata uli I nei. Yeah. Ona whaile o sa tātou komeni. We have to get involved in me. Le aso sale nana. Na tupu el whawhita uli Long Beach, le na riot day. O whatu lo watali. Son. Tā o I le rally, le uwha mai whaile toru I le fiafi. I le o di lo sana. Ia o lo watali I la le la alu kolisi. Na I lo manatu e mana ia le oso lea mo ia. Se expose fo I rally se masani ona o waluai. Ia na maola ia. Ia o lana rally mo lea. Famela lanta dad man hell experience lea. What you Ia e pela o le mea na leanga I laso na ona o vanga ia na the looters. Na watu amato peaceful protest sign to tuli si lima faile upu. Ia na ia la tangata
le ta o tatou miti pefu. Na iala o miti pefu le nana iai i Long Beach le fiafina. Na o atu lava e mana o e whaaleanga whale o loa mga oise e vai. Ia o le mela na ti ngā ina ai i le city de Paul na. Ia na talo lava le curfew na whailo lava le sa i le ono. Ia ma o se lo ma o ia ma fo i le whale. Ia ava ai mail TV o lo tupu whawhitauli. So, e te tawalana whai sa tātou komeni e pe o le wha umi atu le nā o le tala. Mai wha pe o na sisila le atua. Ia te tau whain tātou tanga i mea o lo tupu. Mai, ia atono o le mele o le fefe o se mea le lei, I suppose. Na tātou pala ai uma, o tātou laiti. Sai whain temi na langa i o tātou manatu, ma tātou whapea. Ia o ira la whai ro whale. This is the hill I'm going to die on. Ia ai le avesea ia le vala awa le tua. E le teimi e sa ili mai ai po fea o iai tātou. So whamaila le li o Yesu e le teimi e sa ili mai e le matai taleni na tufai na mai ai tātou. E le teimi e check up mai ai e le li. Po a tātou mei na whai i nei. Ia to fuatangata malana tali. Ai pe ia lo manatu. E te tawana tātou toa. Tauna whaali sa tātou manatu. Whaila tātou komeni. Ia ma tātou sāwa wali ai. E wau to telefoni tangata na komeni mai lava i tua o pule la ama TV. Ia ele sāwa wali a whapea. Ele sāwa wali le mea olo iai le ti ngā o tangata. Ma se iwa ai po o le ale lanu o tangata ia o lo ti ngā ina i mea ia. E mo ia mana ia le mata le TV ia mena e le umwhaiona maua o eisi angles e le o maua le TV e wal TV ai e nal tasi le angle a iai tutonu o le mea lo nuti ai le mea e loa ila ia e le ngata na e le mea le maua le TV o le manongi o ala solnana mai ai e te sasongi ina le malosi o le la au le marijuana le ngata fo ila na ia nai tangata fo i lo swa avai i ava ese o ia i le nei vai tau mela nai lo mawhaiona maua e le TV e lo mawhaiona maua e le TV nai whaife ia i na watu ma lato stores a lato kola ia manai tangata lai tua papai ia wa ato sava vali lama tangata o le sia me naturally e whai e o lo fesidi o feto te mai e yo na iloi la ia o mai Compton, i mai LA. I sui tangata pe tolu pe wha poloka e nofo ai mai le ofisa o leo nana mātou sa vari whatasi. So o isi nā mea o le o mwhai na pu e le TV. Esel mana i o lo a wai ina. Subject to time and limitations of space. O na ato toa i le o lo i lo le whetalai mai o le tua i ate oe. Ia. La tātou tātou pesele. Ia ona wha awau leo tātou Polokalame i lisi tu.
mai fata to'o o le tula'i mai o luluti o le olanga i le whaamaioti, ma whaalinga o le te'e i le whaailonga lanu, ma le whatutunai i le saulotonga, ma nisi tūlanga tū ngā, pele o whaailonga ia o le tutu mamao o le tangata malona atua. Pela vo le teime o le original sin. Ia tua te le talali. Ia whaamaioti. So, right off the bat, amata ina o le mafuaanga o meia ua tula'i mai nei, ona ua mamao le tangata mai le tua. Ai aua le ngatai ina la tātou diagnosina o le pain and suffering. Because o le mea lena, o le mea mo ia lena, e le mawhaiana o na alofia. O le basis o le tala o le tuspaia, e le o le tala i le tangata le lei, a o le tala i le tangata pa'u. Na i teimi nana na tosi ese fo e theologians ia le mta utsisili on familiar o lato tala ia mana ia le original sin ai awana ingalo ia tato le original blessing. Ia on familiar lato tala ia e tauna amata le original blessing. Ia on ta'wela ia le original sin. Ia the jury's still out o le fawina lava o lo'u tangata kerisiano e pe amata lava le original sin. And the intent is to live into God's blessings. So but I think o le mea tasi, o mafuanga o le mea lai ona whaingatana amata i le original blessing. Ia e pese i o le original sin nei is not it's something not normal. O le upumoni lava, original sin is very normal. Tangai fo'i, original sin captures our limitations as people. E le ama se si e ola whaafua loa e leo langa le nei. There's pain and suffering, and that's the default. E te le tau whaia se mea i leo langa le nei a le isau mea whaia i uaina e oti. E uaina tau mese tala whaanoa noa ua ngase lau tina, ma ua maliu lau tama. Be ale ia sau me whaia. So, original sin is given. It's an explanation of what happens to people. So, le mamao lao i tātou maletua. E pese ia excruciating ai ia le melea. O le mamao i tātou maletua. E annihilistic ai le tangata. If throw up is e tongi e lungo na lima whamaia. Who cares? Ai a tātou lata i le tua. O na iele o sisi wha moe ola mai ai tātou e ese mai nei lo le pain and suffering. E ese mai nei lo le oti. E ese mai le annihilistic way of being. So ole nihilist lava ia. Epi ole tangata na ole iso na wha moe. O mantuaina le tangata lea na alu i Las Vegas i le hotel. Rent potu e lua. O na whana maila ia i lalo i le konseti o lo o whaile isi tu o le street. Hotel o le Mirage. On ofa pelea. Now here's a guy that's nihilistic. Here's a person that doesn't have a reason for being, and he's lashing out at being itself. And more important, he doesn't have a sense of the being of being. He's disconnected from God, the being of beings. And he's so, let's say, angry at being that he's willing to shoot other beings
and then turn the gun himself. There's people that have lost faith in God, and because of that, that's where they end up in. O le tula'i mai o le luti o le olanga le whaamaioti. Yeah. I mean, for whatever it is, o le mea lana leo o whengai nei matatou I le taimi nei, ai le ave sea ia le oti o le tangata. O le oti o le tangata o se mea lana e le mawhaia e se isi o na alo ese mai. O mantua ina ele tala alo uncle ina ua halu lesi o cousin I le malo. Whamai le tala alo uncle ia ua tangi au we ia lo auntie po wena ina ua halu ia le tama, lana tama I le malo. No fatu le ia e oti fo I lava pe ano fo I le fale le tangata. So ole winga lo tala o le siale me le mawhai tātou na alofia o le oti, o le pain, o le suffering, o le mena au pito sili o na moi. Au pito sili o na moi. E ti ngalo lava lo ulu, e lea ia se mata au sili na te fofoina le mele na o lo mana o lava le mapusanga. E oilo lava oilo tua po o kidneys o mea au pito sili ana o na moi a oe. So mela nai le maalofia mai ulawa I le oti. E le ngatalai I ti ngao le tino. Ia ti ngao le loto. Te iau whamai le fine le ua. La te la whaile pepa divorce la ua mawalesi ana ua. Ese le ti ngao le namea. Tui lo fatu. O ti ngala na e le mawhai a se mta upsisili ona fofoina. So e mo ia lao le whamai le taimi nei a o isi nā me tu atu. E le o mawhai lava e tangata o na whanofo file muina. Na o le atua lava. O le tūlanga le nā ma o le tūlai mai le nā o le atua. E la atua e pe ni whasi atua, ni atua papelo, o ni atua mo le taimi nei, mo le tūpulanga nei. A le atua leo te whai atua ai o le atua mai le vavau e o le whaavavau. E umafo e tātou mata au pisisili o na whaamatala e le ato toa na whaamatala. Whaamatala fo I lava na o se taimi nei mo le mea ai e te tau mo le aso mo tātou tūpulanga. A o le tua lava lea e whaamalamalama ina ia le lalulangi ina I tātou malamalama ai. Le tua nena whaia I tātou. So e saolale I se isi tū le manatu o fata, o le mafuanga le wala o na tutupu ma, nei whawhita auli. Ona o mamao I tātou ma le tua. Ia, e ala fo I la awhapela o le tua lo o I nei. E mawhaon tātou whapea wala o na tutupu ia whawhita auli ua le ai eise whamoe le tangata. Ona ua le whaia sa tātou ngā ruenga. Ona ua tātou le tali whaitau I le lofo le tua. Ona ua tātou leo si ustai whaalinga alo na nganga pa ia. Ona ua whamailo e tua o ia te alu e ave I pomona e te whea tua le whailau launga. Nai mea whapena ua pūni tia ai. Le iai o le tua I le lalolangi. Wa o te leo iloa le tamalea na whaia whawhitau Li Las Vegas. Po o le alo na si o manga. Pele o iai se whawhine lofa I a te ia. A tonu fo I a o tuputupua e o ia. Toru whātau sanga. Ele ianga le lei iai o na tua oi. Pena whaifo iai se mea valea se isi. Ua papa ave loa mai e ia lona ita lea. Malona le fia I tangata ua annihilistic ai lona o langa. Ua whamai ia, you know. All bets are off. O te leiloa. Ai awhapea e iei nisi o I le li o lo e iai e mawhaon e whasoswani iai. Te taun e whasoswani iai. You have a moral obligation e whasoswani tangata na. O le whaiala o le melna, o le whatoanga o e whatufunga ia oe ina ia whaiala ngā ruenga na. O le lata leo le nātangata fo I le tua.
So e pe o le winga le nao o mea, this is part of the pathology, if you will. This is part of the pathology of this theology. What theology? Theology of incarnation. The theology that Jesus brought with him and was trying to share with the world. And what's that theology? That God is in us. And to the extent that we are good people in the world, then God manifests in that good. To the extent that we're able to help others, to the extent that we're able to carry our cross and reduce suffering and pain in others, God is in the midst of that work. Tō maua mai. Ona whamaile o whata o le New Order lea ua whamata osi mai pulenga whakominisi na tū whakolone. Ia wā o le mela nā lea na o CEI ia Alexander Solzhenitsyn. Pese o Alexander Solzhenitsyn o lana ia lava whai tionga e whai tio o ia ile whatama ia o le onos fuluono miliona o tangata Lucia i le Gulag. E lalan tusi le nā lena o ta ue le launga o le Gulag Archipelago. Pewhi na Google le oele le tusi le nā. Ai o lo oto ai e ia tūlanga o le camp sa iai o ia. E tausanga e fitu pe valu. Sa Alexander melna sa ia moli mawina. Sa ia moli mawina le ai o se saolotonga a le tangata. A whaiatu lo lava e ave le whawhine lea o lo o mai tangata e whana le moaulu i tua i tonu le lua. O nā aruala ia o le fita. O le whamaila na tala people would tell on each other. O le tolu sufuru pasene o tangata o lo whaima agents ale malo kominisi. E lipoti la tou po soli tu la fono. E tangata lava o la tou ainga. So o le mafuanga nā pese ina luluti ai ia ti ngā o tangata Lucia. O nei o fo ilava i o lātou tangata. O le o mawhaia i lātou o na whai o se mea lelei. O le o mawhaia i lātou o na transcend o lātou fefe i tū la fono. O a vea lo lātou pala ai i tū la fono a le stete ma mea ua le loai e lātou mafau sao. Mafau le na vatu e le tu agency, le na vatu e le tu e mafau e altangata. Ia o na whaia iala i o winga na, li poti o lātou au ainga, i tangata i e soli tu la fono. Ia mai onos fuluono miliona la whai o tangata Lucia na feoti ai camps ia, ai gulags ia. So ngā luenga la Alexander Solzhenitsyn o le tusi o le Gulag Archipelago. Tu'ui tutonu ia tala mai lea prisoner. Ia malana experience fo inawa aia ia. I le fasiotia o tangata. Ave ese lato mea ai. Ia male avea ia i lato le saulotonga e mafau sao ai. So ina umalalta o lona lua langi ona manatu leo le o malo au fatasi e whamasino tangata ia the Nuremberg trials. The actions were so atrocious that following orders was no longer a defense. O lona winga vanga umaia sava aia concentration camps. Whamaila lato defense. Le na sawa mai lunga al whatonunga. Le na laiona o fasiotia i al tangata. Whamaila Nuremberg trials leai. That's not a good excuse. So o le ala ua lanu e ala a tatou vaaila i le mele na tupu nei taru e nei a o manao ia Donald Trump e alu e i le situ o le awala e whailan tatalo i St. John. Ple alme na lai nalu ia na okalola ia military o mai e kilia le path ina ia ala tu elbles tene alu e whaisana sana mafutanga i le falsa. Ia
whamaila ia taitai o military lato te malama fo i lea whaiwalo filima. E mawhai lava le tangata military a whape sila fia e ia se le whatononga. E mawhaia e ia ona te. And that would be an okay thing. So the Nuremberg trials o lisi na basis o the jurisprudence le na mai e pese I o le na ua si ia I lunga le tūlanga o le tangata. O le o toe mawhai lava e seisi o na wha malosia seisi tangata e whaise mea e le tusai malona finangalo. Ia mai le tusai fo I ma le whautuanga le nganga pa ia I ate ia. So o wha umira le tala ona o le mafu angal na la iona abolish le USSR I le awhiwa se lau I watasi. Ona o tustusinga ne Alexander Solzhenitsyn ma isi fui philosophers. Ua unveil ai ma a maia I lunga ia le winga le nei o le tangata e pe ona whaia ia le tua o le a. E yela na moral obligation e tūlai ai. Na whaia fo ia le tua le tangata e whaiso na manatu, e whaisa na tala, e ola sa oloto, ia oua ne I kolone I lalo is tangata. So ule uto yeise meta o se USSR, ala ua se fulfitus fuluiva isi atu nuu, ua mawalo lato leo, fauro lato malo, e ala ua yei nei. So mana yala le comment a fata ona e o whainga wha kominisi lava e lo manatu ua pele tālako le nā a wha bea fo ele pele lei ia o le nā e tau whangu se wanga nā lava ua le malama I tātou I le tala wha solopito fo o le lalolangi ia ona tātou fia la ia I le au mai e se isi o se manatu e le whataita ina ma lo tau mwhai fo I e whasase I tātou. So e lo manatu e le toi tula I whakomunise wanga nā lava ua le whaiala tātou ngā luenga. Ia o le mulimuli ta I le anganga o le tua. Malana whaasinonga I o tātou tangata. Tu whaakolone e se fo I lea piste le. E se fo ia o tātou wā ia o lo iei pe lava ia vestiges o le ola whakolone. A whai atu ne ia se tangata Samoa e whapea. Ia e le talitonuina e tātou a sauro lava le pālangi whamai e whapea. Whamai tātou ia tamasa o la tamana a le mea atasi lena whamai si uso le a tātou. So o winga na whakolone, o tele o iloa vita pe inis tangata o tātou wa o ina o lo lape le mena, ai moa o ai e whamailo le pālangi whapea. That's code for like SSA, for is usual la. Le ia onga for no school before, for ile usual la. Langa lea o tātou whea e ia lātou whatamanu, ma o tātou pa ia ele tumutumu. Lea o tātou whaitaua lātou tala tuu ma tātou iloa e iei fo o lātou vai vainga. Le fo o tātou sikola ia lātou tō whamanino. Ma o tātou iloa ia a le nuti lava i la tātou ngangana. Ia le ato to. Mena e te taua ia one of the non-negotiables o ngā luenga nei. O le tātou ngofi. Si vanga nā lava ua ta mai le pālangi la uangana, ma whaamala malama mai I upu e pese e lo mauli ma o malama lama I e le ngata I a o lo tina, se whanau ala whanau. Ia, it'll always be suspect. Tawana tātou take it with a grain of salt, tātou mafo whawatili pe iai. Ai tu whaakolone o le sina mea le tawana o na whai ia a le ua o whamai whata e pe o le ua toe ta wawhi mai e wa le sila le winga o le tupulanga lātou te le mana tuola lātou history o le ale winga e pe se I e sau whatawhatafa le mea
so o whaataitainga o le mea fōwale o le postmodern, post-colonialist. Fōua manatu nā, a tātou sosoane I manatu nā, o na tātou I loa ai lea, o lo I eilo lātou sinave whaakominisi, whaakolone, o lo I eilo lātou manatu tasi, ele o fie I lātou whaauru whale ni manatu ese mai nei lo manatu te tele, ele o ngā whatia fo lātou le whesilingia ina o le whaavae o lātou manatu. So le postmodern o le mana o le nā ave ese master narratives. O le o iei se tala tasi e tātou te lanu ai matala ai. O le whai te tenga la manatu na o tātou tu la foa iei ia whatamanu malou sa tātou a ai te mi o mawai. Ia masato li uru ai foi. Whawhanga ai ia le no I te mi o mwai. I le lawa tūla I maile manatu lea. Ia a tātou le whaitete fo I lava iai. Ia mpe fo tātou tue polonga ai. Ia mawhaanga nai te tawan tātou wane I le tua. I pe whamai whatato. Tawan tātou ave I le sātauro. Make a little sacrifice. Take responsibility. Tātou sisila foi. Wa olo sisila le tua. Ia, whatalo whatu fo I a Hosea Whiu o lo Mafuta mai le tātou Polokalame I le nei awhiawhi. Ia, la tātou peselea, ia o na wha umatu le tātou Polokalame I le situ.
pela lo sisila le tua. Le tua le tamā, le tua le alo, le tua le nganga pa ia. E te tau fu ina sisila I tātou. O le ala le tātou mea o lo vai. Well, e lua lava ia forces I le larolangi le nei. Forces of evil and forces of good. It all comes down to good and evil. So, filinga, if you want to be a force of good or you want to be a force of evil. Yeah, you have agency. Pulea tangata ia ilana filinga. E lo manatu if na me o me tatou ia me lua. Se ola vale te mi fina ngalo ile tua e ese ia le evil na manu maloa ia I lo leo le lei. Ai mo tatou lava te mi. Ia tupu lua pea le titania ma le saito. Se ia o le te mi se le ai. So o le mela tau na fai el tangata. O le fai lan fiusilinga. Po le ale mea e fai ia. Will he be an agent of good or agent of evil? Now, e mawhaiona whamail tangata, well, I'll be an agent of good because I know good will win eventually. Yeah, but o le sile nā lona o le mea le nei, o mea le anga umalawa tutupu I laulangi. E amata mai lava ina ua manatu le tangata o lo sao. O mea whaale tonu umalawa tutupu I laulangi e amata mai lava I le tangata ua finau mawai o ia e lelei. Ale whaitete la tātou. E mawhaiona lapela pea I tātou le mea nā. Mai ala apostolo Paulo, le mea nā sai ai tutonu ia te au. E se le struggle o au. No mana o e whaile mea lelei, a whaia ea le mea. I le se mea lelei. Ia no utangi la ia I le tua. Paulo lea. O finau I le tua. Ave ese ia le nei mala. Ave ese le nei tui. O lo ia te au. Ia whamai le tua ia te au. E lava matutoe lo o lo fatunoa mo oe. So o le mea whinga luenga le nā sa whao ngai ne le apostolo Paulo. E whanofo fi le muai lona le lei ma lona le anga. Ina ia oane I manu māloa ia I le lei o lo manatu iai o ia. Ai muli ane le anga. Ia ofo ine ito I lalo ia I le anga. Ina ne I le maua se ava no le lei e tupu ai. Te lea mea mwhaion tātou au ina mai psychologist. Au lesi mea na maua mai la tau na whaaspa ina I sumu se tulou. A whapea ai malo pea soo se I sumu la poa more than 30% of the time. E o melte me le fieta aloe le I sumu le titi lea. O le lato finding lea. So ele mawhaiona manu malo pea fo I le lei. Leanga e o melte me le fieta aloe le leanga. Pe manu malo pe fo I le leanga ia te oe. It gets boring fo I o maile teimi. E te ngaloa ia te oe le lei. So e whapenale le finaunga o whaipe le teimi ma le teimi. Mai o te le iloa po le ale fina ngalo le tua fo ia te oe I le mea lo e ngalue ai. E whimana o mie oe lo I tū leanga. Ina ia e iloa le lei o le tua. E salo fifia le Star Wars series. The Star Wars series, it's the endless battle between good and evil. Between the Jedi and the Siths. So Feliciata e o malo ia tamaleanga. Ia o mala ia Feliciata e o malo fo ia Jedi. Se fa penale fe tu fa inga. Maelo manatu it's whanofo ele tangata. Wai
le teimi le fiata alo le tangata pe ana o le latua sore na le oti ali on mato Jedi ali if istemi o atu ai ia o vangaleanga ia o te lai na oti latu dama ia na le fifia la ia le ataleta rue neo le Rise of Skywalker ia le character le now Rey le teine ma Kylo Ren le tama so Kylo Ren la evil Ren is a Jedi na ila le te mile na battle le vaanga le vea Kylo Ren nanga le leila ia Rey o le mela o tupu nanga le lei loa Rey ia Kylo Ren o na lu ai leo le fatu i lo lava tupu ai leanga le lei so I think that's very instructional ona fapeina ona fai tatou o ngā luenga nei te tawa ona ese teimi lulue tatou se fatu le lei se fatu le lofa se fatu le tuuava noa se fatu le anga le lei I tupulanga nei fatau o I foi le tupulanga o tupu maola le fatu na le upumoni la vol me ale na ngale anga tangata nei le teimi nei ona saanga le anga ina I latou mafuanga na le ale na le o mawhaio nei loe tangata papae ia le racism ai se alanga pauna mena fafanga o latou matua le mafuanga wala na le toe polonga tangata uli le tunu nei ona o polonga ia tangata uli whapele tala sa ave tangata papae latou tamaiti mamanu mammies po fafine uli so whapele wala le pese pese le tina uli le tamititi papae lea na te tausia anga le lei le tua ia te oe alofa le tua ia te oe manuia le tua ia te oe tupu me ala le tamititi na papae ia oi loe ia se le mele fai tangata o lo fo ilaina o tupu le fatu le na ia le o fa pe ina ila tunu nei o le tu polonga nisi si vanga na tangata polonga o le atau te mantuina o le imitation of life nasa ia le ata le nao tupu I fulte ni titi pa ema raise le fafine oli ia o pe ase tina ia te walu le society family society le so tina fine oli na o te ne pa ina fa lu fesasi ia le o manatu ele to fo I mai ai tina oli se all of the termino tina imitation of life get a chance to look that up al meu famtaleina tala na ona fa penale winga o pieces here atonu ele mafai ona tatou suia le racism o le nei atunu utele ai mafai ona tatou toto sina fatuanga le lei ina e mafai ona tupu maola le finangalo le tua istupulanga lo fai mai so o te manatu la whangata I la tātou mafutanga o le MO lava le I Outou Manuia a umona tātou tosi nini ina to whamanino nei ai ale isa tātou application I le larolangi I le mea olo iai ma le mea leo te nofo ai ono manatu leo o tau tuau penga la tātou ngaruenga nei aso ai le tau whaatali fo I whaise ngaruenga te le ato toa I le whamanuianga le tua I le mea olo iai ma le mea olo o iai sina post lai titi ni nai upu lua o le ave o le ipu vai na me lai te whapena e mawhai ona whalau te le ina e tātou le malo le tua le rangi ai au fu ila na ngata yo tātou tangata tātou te masani ai se vai fu tangata o lo ita mai I hai tātou
lo uncle na pesa I na tele fia ia o e tupu ai. Mana ia te mire nei si el telefoni. Nai longa o ma o le Facebook to tele o tangata. Text ia avesa o messenger. Ine fele se na o whaalongo te whiau le Outou Manuia. Whameala tala o te apatu. I leo apatu for what it's worth. Alofa le tua ia te oe. Alo te alofa ia te oe. Ia. Mo fo se mi ava noa wha mangalo mai o se. Ia, pete whewhu e ue wha mangalo ina o se. Alo winga lau tala nai mela iti whatau waa whapena le manatu o tangata. But they're huge il fina ngalo le tua. Me mwhai ona vele na whatu fuo le sinapi la ititi whatau waa e te tutoina online in the space. Tupu maola. Vea mala au mawhala. Eo mai manu whelele ma o whanga I o na lalo. Ia. Ola tātou whola sangal nā I le nei vai aso. Tauni alofa le tua po whea lava le mea o lo o whatalo loa I eil whanau o le tua. Tātou te mauti noa lava o lo I eilu tātou ainga I lana I kalesia. Tauni alofa le tua ma I e whamanuia I o tō ngā ruenga. I ola matupu le lea o tō watinae. I manuia o tō whanau. Ia. I manuia fo ilu tātou o tunu. Ia. I manuia tele le whaasausonga le nei fiafi. O lo tau o ono mispo wena Tagaloa. Mai Outou Manuia.
Sam. Ia. E ke lo oi. I. E mana ia fo I le vale o tautua le Arupios. E Kaler wanga ia. Oi sole. O aso whanau, o whai puiponga, ia o wanga o mawha pena. Oi. E whai umalawa I lato. E o iai le latu tautua. Mena e mana ia fo le tautua le wanga le. E iai fo ila ma le poa vela e te whaatonu e fo ina le kamahora size tu. Oi sole. E te wawe whaatonu iai ma wala au e numera le iai. I. Ia e whaina latu ta pena una umalanga le nga. Wina e whaatonu nei. O aleo lato e whaavela po alato oi piki mai. Io e nal pauan me te whai o le wala au iai whaatonu. Ia matau ila so te mana umi iai. Fe tau ila. O lona o lesa whono mato ainga. E fia whai fo ini sua tai. Ia whai uma. Io e le mauala I si vaenga noni I e tonga. Na o le po avela lapa. Io e vaenga o le size tu. E lo tamate tele fo I. Man, nei ala. E mawelani pepa keke fo I e whao ngai. Maua uma lapa. A matau lia fo o le teimini o le coronavirus. Ia ua tele I na ngao whatafude. Ai le umia te toe rotu lesi teimi ua toe. Toe maua fo. Ia e. Maua tanga leisa. Maua uma lapa me whapena. Man, nei ala. Nona wingala la waru lai o. La wala au lai. E se telefoni wala au. Ia e. Nei e telefoni. E te wala au I le telefoni nai. Ma whaai loa iai. O le telefoni le sa e au maia. O le lima ona lua whawhitu tasi wawaru wad. Ia nga. Numerana. Le au Rippers Junior Market le latou au nanga e whaamari e nai o lo finangalo I le pua avela o le size 2 wala au nei ia Rupen lima ono lua whawhitu tasi iwa valu le address po le tuatusi o le lima lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California iwa o valu o lima El Rupios Junior Market I Long Beach. Sons Production, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhisotai nei e te wani nuu, lima o na lua, tolu walu, tasi o lua. Whawhisotai nei a whape o iei se whilinga te tonu o se umusanga o se whale, airinga te lea. Whaai poiponga, o aso whanau, maso tā ua I te tonu o ainga. Wala au nei a e te wani I le lima o na lua, tolu walu, tasi o lua. Emeli lima starprosounds@gmail.com. O le nei awa unanga e whaafiafia whaamari nei auro loso iso se whaafiafianga e tusai I lo finangalo. Wala au nei e tuani I le lima ono lua tolu walu tasi o lua. E tuani no Sons Production. Ole Aonanga Sir Winston Funeral Home Services. I am a Samoan funeral home owner in the North Bay, San Francisco, Sacramento, Vallejo, all over the Bay Area. I would like to let our islanders know that we have a Samoan funeral home owner in the Bay Area to help with their services. We can travel, transport all over the Bay Area, and we can transport to a choice area of your services. It is a big thing in our culture to do a funeral or call it a celebration of life.
but a celebration of life costs a lot of money. We have a package called Pre-Need Funeral Arrangement. These packages offer services that will lock the price or lock the inflation of your funeral of today's price for the future. So for an example, an average funeral nowadays all over the world could be costly. And as a Samoan, we do a lot of fa'aloalongas. Then we are looking at 4,000 up to 25,000 or way more than that. Every 10 years in the funeral industry, it doubles up. So if your funeral is 10,000 nowadays, in 10 years, it would be around 20 and so on. So again, the package we offer locks the inflation of today for tomorrow. We also have packages for walk-in loved ones who need our services. You can call us and we can talk about what we can do for you. Funerals are very costly, and as a funeral home owner, I would like to let our island people know that we can help you. I have seen a lot of differences with deceased loved ones at times of tragedy because there is no preparation. A lot of people are looking at GoFundMe, car washes, or beg the churches to help out. Do not let your family be a part of that. If you have any questions, you can contact them at their office. It's 707-652-2359 or her personal number 323-317-8108. Marietta Luananauer, Faftai Telelava.
sama